Kwa sababu tunataka sema kitu kwa ajili ya Ituri na kwa Kongo mzima. Territoire ya Irumu ni nani? Karibu. Unashikilia drapo yetu ya RDC. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu tu. Yesu tu. Wapi mwengine kutuokoa? Ituri inateseka sana. Yesu ndio ni rafiki ya Kongo na Ituri. Anajua mateso yetu. Anapenda kusaidia Wakongomani. Haleluya. Hakuna rafiki kama Yesu. Yesu. Ulimwengu inashindwa kusaidia Wakongomani. Ni Yesu tu atatusaidia.